Kardom, ili runing tikathar kini ada pabirta angton pen. Pholoni Mandal Congress Pen Leadership Training Program Kepemanpon Congress Racharia Song Pen Kewang Jiarni Kepamisianji Aphanpura Leadership Program Ajaimek Pemanpon Sonsi Pholoni Harmon Club Ahemaru along Pholoni Mandal Congress Tumpen Patir Piponsi Leadership Training Program Ajaimek Kepemanpon Bangso Mai Pholoni Mandal Congress Amai Pusuren Tok Bipensi Mai Charipon Bangso along Ke Ongdung Congress Ke Klemarata Tum Chetongdun Lapen Bangso Alihi Amanapeng Pen Kachetongdun Laki KADCC Amaipu Bidya Singh Rongpi KADCC Dun Maipu Asok Teron KADCC General Secretary Mohan Teron KADCC Secretary and Pholoni Mandal Congress Committee IC Dorsing Singnar Lapenke Ongdung Man Penke Duatum Chetongdun Si Me Senpen Pachun Pon Api Maijut Erapi Bidya Singh Rongpi Pen Perangke Atumpen Ke Pachapang No Hud Alam Le Arjupon Tulona News Text Report Karbi Anglong News Kardom, ini pakai Kardom District Congress Committee yang berisi program itu along tim Model Congress atau itu dalam sekitar training berisi program. Kalau soal Desember ceklo itu lah district level pada jalan kita training itu macam mana? Asal sektor nak ada nuna, foto Congress ada juga program. Kalau sesuatu itu pakai itu pakai cek barang. जब खेलना है तो लान के नाम भी नाम तो कितने हैं ओके लिडा तुमसे चाहे चाहे तो ठीक है लिडा सब ट्रेनिंग करो ऐसी जो असोसिएशन है तुम इसी असो सियापुरम तो है हम बाल असो बाल अपने अपने इंडिया जो जोतल को तुम कस्टमर को ना पाके संविधान बचाओ असो बाल के कितने कार्बी आंगलोंग तुम इन्ना ठीक है हमारा असो विधवा रूपों में तुम कस्टमर आके itu makanti mute beach itu soal नहीं है पार्टी दिन बुधवार मत चिकन डल लगे तो चिकन खाने मत इधर सब पसी तुमके कस्टमर लो इधर सब के अब बीजेपी प्रेसिडेंट बातें मत दो आप जो दूसरे लोग सजा नहीं तो itu makin apa lo इधर पानी से चाहिए ना masih itu कस्टमर लो ऐसा लो सो kan apa tuh kita sebut untuk bawa itu kalau kita kalau ada yang kalau tahu itu belum tak pernah kita lagi cerita lagi jadi BJP का नाम इधर आपको मालूम है किसी और आपको मालूम है पहले कौन है ये सुनो जा पहले तुम है तो नहीं मुझे रात तुम भान हमने के पालू भान BJP के कुछ लोग चिपला मतलब तुम मीटिंग दो पॉप पर हम लोग तीन करने 3000 तो 1000 और तुम तो ज्वाइन को उधर 3000 से ज्वाइन ना तो लोग मत अलग तुम्हें मीटिंग दो पॉप ला मीटिंग पेंडल थैग लोग ने के जो उन्हें तो वाला सुनी पसी मुझे चोजी और दोस्तों सुनी का अलग अलग चोजी सोलो से तो पक्का अंगे कौन में हमारा मीटिंग तो तुम्हारी की जोन पकड़ा है जैसे कहना शुरू किया होगा शुरू किया लग रहा है चौंधरी लोग मुझे चिपक चौंधरी बम ना तो क्या आलोक में तो बम लो जिसको तो ना बम में तुम लो ऐसे नॉन के बाद जी है बांके तुम्हें तो ना नहीं को मुझे मुझे लो एक बार जुद्ध हो गए जुद्ध हो गए बुरा नहीं है जूस हो गए तो मैंने पॉलिटिकल जूस देखो ऐसी all Assam का दो कॉलम दो फाइल यानी कि दो कतुम लाने के all BJP तुम फिर ना करो लेकिन हिमंत बिश्व का फिर ना करो सत्य में बोलते ना तुम्हें जितना बुद्धि कुछ पुना करो ना तुम मृत्यु भान मिसा तो कुछ पुना करो ऐसे ना सत्य में बोलते नॉन के बांगी इलेक्शन होड़बांग मिले होड़बांग के all Assam का itu सरकार हारक है जी ना पहले तुम Karbi Anglong ता के थम मुझे भाई तुम कौन हो समय तुम चिपके बंदो ना तो नॉट है हाई को ada BJP kan pensi nali tung ke cekai ponji ningje te pondu non na but ko je haimala operational tumra ke bomba didi sita lansu kan bomno non chikko jona ke firke bilang mo didi itu mintu na bela no chikko jona kusti na kaman ko siti kuma khai die ana di ko hai ko atu non magi tula sini tante non hadong gasmela nekron ponalong elong long nilam song bang kan tham pon bata arju ponong asila seputat ni to mahin pen itong to duni ne ini pina bagi tumari punong ne sita apran ko chini pon bata along tinda ni Muhammad khamosi ra son thalo kero lo prote na ko ne ko kiji putana ti ko do bas kiji so si do kom ga long tinda asi pide tada meeting kiji polo la tum kala sakra pathe masi ni do ke kha ko tum bo sila tum ma no son lo along tinda ke chong tham mo ko tum ma ke phiri lo tum ma ke Sino na sampai video dia sudah ada kawasan itu mungkin pun lalu. Asal tu mana pula culom le lah tu kalau tin lah kena interaction program terbiar. Latum la solong sila apne
kalau government misal kan public itu mungkin masih ada dulu masih asal kami tu ni tahu tu ni masih tu tu ni tahu tu masih boleh self help group nak boleh tu cuma tipon awal ni sah Nasma duno nasam ke takalan ko. Suli ko suli thongja blok ko duno saja. Si lasan se tum kan. Nale jo. Nasi ko si chong thui ko. Na tum ba par ka nisi chipi ko. Anu ko hi pu chalo ngam ke. Pine konte klem tum ni kam ki ko pine ap melong le. Hat man ni to ko hai pa ke. Ni na sakuri the tum ke me kelong ke bolo ka su ko me. Ani ko ko Rong sar pan agar pelih jenak skim sida deh. Tak kau seharusnya lan skim kau pada lap nanti kemalu undur sih kan. Nasi 1050 tu kasi rong sar pan macam landing macam asal sab cerita tu ke si kiri pon nasi tempat dulu tu berat. Berat tu mana dia macam. Si lasoni, berat tu nak kau suri lak ambil ini celah apa kau non kan kebo ini celah lo. Bukan kalau orang celah lo si tu ni dia bangkit lah non ke bangkit. Jika contoh susu kau mungkin yang tu cakap kau, penang ambil tu BJP pen, Philippines suka tak lagi, itu nang jono. Thank you. Phuloni Multi-Purpose Cooperative Lem Salong Anutin Along Lini Lin Thom Sangkang Thandun Lamki Kiklang. Piniwo signify clear ni Phuloni constituency ke parlo Multi-Purpose Cooperative Lem Salong Sangkang Than Anutin Along Lini Lin Thom Posi Lamki Kiklang. Sonsi Assam government pen kepang dakpon kiduk dadaradapan sang ipong vet ciklo jon thoma farman kipi ponalong sang ilin chot kali 100 gram ta ing thanong lepusi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen pang dakpondo bon talapu Phuloni lapen center lem salong abangki anutin abang phubang phialong lin thom sose sang kang than ponsi thek pononglo bang so along inut EPSL sialong ratsai klem bangphu kursing timo inut Indian citizen mati inut Karbi Anglong supu cemathasi bang suke chok chelong jong ponlo bon talapu Phuloni lem salong abangki nangli kursing timo dake shareholder awi pura hur chodutsi thek pononglo tang telapu Phuloni Multi-Purpose Cooperative atumsi ke chok chema mati kursing timo bang sup ke chok chi along ke jong dana bang phusi ke chok chilo bang so pathak ratle ingsai non posi lam the piklang pon lapen lapu Phuloni Multi-Purpose Cooperative lem salong chairman lapen Phuloni BJP mondol along kongchon bang pronanson rongphar atum pherang ke tum karju ponalong lamklar kipi alam thi lapen lapu kursing timong kaning jelam thile arju ponsana News 6 report Karbi Anglong News Langding mune alang litum langding thai ko mane langding thai tu langding mune ni tungki athe la son ke ilitum han jakong nang pipe order dawe sangkang thanang ji thok pine kang thanai thola ke order masi ave ase prabjin pen department atum labangke stop sirak nang pu lapen department onon helan officer pu nang lita complain un gelake ese nang ta public pu nang pu ni fan lake nilok non voice record ado supply officer pu nang li ese public nang li complain un pu la tum malon thon nang e pu bangke sangkang than mal authority ki pila tumhan kiduk kela kang saning thanone ko mal authority pila tumhan ha lasi lake prabjin pen bangke Karbi Anglong tamela bangke stop nangi ni tum gala stop tetik wa somi son chun chetik ken tungi kachi somang ton telu lake pini dak penap konane athe kiduk kela sang ilina joine ane oma joine si munit tum hajira ka chongdak si sang kang thandun pini tum ko somo je chak din po hiu lapen ining kae munit po bang ining do nangji sang ing thanai pu komal tum hange toy kente department na toyti lasi la bangke prabjin pen stop nang po abe stop te pulo tang ni tung ang song sini tung ke PL kes pichok po alang itu mojel dami damoy komone parab ni parab tuna itu mangke lain lo alam mangke lalu lasi kedam tang pos tami la puson si than pon bom lo je sang nang le dorde de tetik pusi dorde pute government dolo allotment ki government si PL mati people tum public sang long le de bang nohok pena me hala government de sang lai pu mati government tum sang dorde de pukoson si chethan mati government ke pador si government ki dolo kente government dorde de pukoson government tum le lage sang dorde pu kini pu mati di pasi government antum chi kilo ke government long ajar hormu ta ke dor hormu dolo ki une hormu ta paun lo nang li ke chong ho mita nepjek ta un lo tum ge nang ji mal je patuta government to neput asona thalo sang ke dorde ta tum pador ut alama gela mati selang tum non bangke ni tum hansi nang ke ther tu nang mal lo pu hari neta citizen Indian citizen da Karbi Anglong amuni ni fanda authority nang pi ke article 19 long lil han authority nang pi
nang freedom of speech ni na hok dalam ning jelong ko bang authority ni teman nang pige komalo lan nili fanang puike corruption ke claim nong ke khang don pose lang tampi ni ke therak lo gente sang kang thano lang tum ke therak lo ke pini ke lahen lo malang tum authority galang ton malo jakong pige asila sona bang ke ing to nang ji apen prapjin pen diri to la bang ke ang song dai pale nang kok po pini ni teman nang ke ther rong somani ther wek bolake ni tum chini lor tum aron chini lor tum hanang ther pote rong sore thanga chini ne tum ther wek bolake ni tum kumar no karjap ke rong sor ki duk ke lak tum sanglong enai pri tum pini da ke wa karjap ke lasi la sona bang ke kroi ke la pen tum ke chak che lagi lake che chak che lake nang tum sanglong et nang ji dak fuluni kale lo Karbi Anglong ki duk ke lak heme jangre tum kelong nang ye sang an kelong et nang pu la hello nilipini pachini la pen Karbi Anglong autonomous council dala bangjong se action ene plotang te nilitom ke high court long gela ke case pinang kokpu ari la bangso authority tuman malo ke pigente sang dor de pu komalo sang dor de pote nang tum chipunoi nang mena tum si BJP government development pik pulo kente people lo sang pe papa dor thek ke kiduk ke la sang ke than ben si sang pe dori pu konara ron ye doke la hello la si la sona bangke litu mangke cecak celo kasi prapjin pen bangke labang so action enang polasi sorkar penta order pang daktang dulu lagi sorkar penta order pang daktang dulu lapen nili pui bangke lake Assam government lake cedon de Indian government cedon de council na cedon de lake alang itu man action and sirak nang po lalo ni pachini bangke larong dosa kalam lahan lo kursing timung ke fuluni lem salong ke alang sel horda tabe kal horda tabe alang ladak sangki pialong ala jamburong mun phak penceng lok alang dak along along ngalang dunja alang ara dabe ladak la so lems ka solai ka paching thur phan itum fuluni lem sel haloda tum pen ningkan silang batai si idea meeting ing ni po hatak chi cheparai lo lapan kal horda pencing kilo ladak non mate tum lem se paching thur phan penana kisung lang sorkar pen tum kerap tu hang bon bom lang jala kisung pen ke cepat jok je phan tum sorkar pen kerap lang na lang selahaya mukha tum tak kisung do ana bangke itum dak fuluni lem sa andar along do sel horda ke do an atum benci cingki cetan benci tum pacun bonji setelah sana mu bang be kursing timung sonsong riho alang harok hat ka munit datar lem salong andar thang ada be pinten lang dak atum kalili kalang lang dak lam ningje bang ke tum kroy ne tapan kroy thek thek la bang ke nanti sang ing than pon et posinal tum hanang karbok pon so puthak lam plat la so sang ang than the bang ke tum kaduk be kal hodar sel hodar ben tum cetan tang lam do tum chini lo pe lamang so lam bang ke ong dung lam tum lem chairman do sar bida singrong pi alang ning pensi thamon po Bapuram tokbi arong asar bari mena jongjunga kipen to warari kaselam. Munit pir thenang hachelo ti isia sin tibi tikang nang jipo ason kamat hapen inut saru sarhang. Abang pumena jongjunga kiada cepedamsi rong rob atau war mesenang jipo kamat hapen to warari kaselam. Lason sila khain kora trok duar bagri MSC constituency ke parlo lakha hini dola mara bapuram tokbi arong alo rong asar barem bapuram tokbi alang likhin pen mena jongjung akiada cepedamsi rong rob atau war mesenang jipo kamat hapen to warari kaselam. Alang li nonomat keselam bom atau waralong setami PMGOSY skim pen setami silam bom lo bon setami bangso skim alongki drainage system lapen to wararai boundary ke awi lasi alang li mena arong kelang alon ta donang jipo kamatha thek pena jok nonomat alang li mena khiben to warari chesalam pon bom lo kajiranga pen rasoning ti report Karbi Anglong news kadom reporter sar ke har labang ke nili जो देश विदेश पुनः कौलो along Rika Prek penta hawal ka prek penta karbi karbak metha khang mong ben cheklok asim parok atumta khelo khalak penta bang preladak dak Lokhimon asrama dungkedo bapuram tokbi arong penile arong asara madiglo lasil hin kaprek lahin kaprek pena hawal kaprek long dik kaprek ampal kaprek penta alohi malhi ladak inei pu guru anam ke klangadi pula sokijoi bang preti tiong se nili jongjong akhia dapen lasi nili thekre sita nili duar piare lapen duan piare usi nili alona son tidun thekre sita lasi nili jongjong san on pokepen nanga hiri nenga hangton sin nilila sami PRI long mate PWD CPW ke rota rai long stame mate duan PRI
puneli matadam se neli la jongjong khia da pen se neli la tuar piare long sami piare long same neli la poka begini mane sedhalai por tangte la puson thak nang li non kibang jila ni stami jong si awar sai mi pro tangte nang li la puson asai ki klem ponji phan nang li ka chi sik tang la puson duma oi la se non so thak hempul lokhimon a hirjome la pen rat da hirjome pen non so thak long bom purate neli nikang ateng ba anke la hemare lo du to mate sami piare re mate spin men ke roda re manke neli hala abisia ke ong aparang len neli klem desta la neli hem area angkang an bangke a to z an bangke neli sepa plenji puson se ning matha pa Fuloni 30 bedded hospital along Tongsikot pen Elvin Teron home redamsi doctor atmaphan manpeng kachipida Sonsi 30 bedded hospital Fuloni model hospital along non pen kisu kichilangji aphan ajuana lota kisu kilangji aphan thikpon lopu abirta Elvin Teron pen arju longsi doctor klembang phuatmaphan inut pen enot aphan man chipidamsi Karbi poho pen doctor klembang phuatmaphan karchoda news text report Karbi Anglong news de aprang se kala media bitung pancoro pajir pon lo lapen ke itum ningkang samnai lapen ke ning kethenai rata phan an kanang cepat dupi pen non ada itum Fuloni 100 beds lo model hospital lo lapen ke 24/7 la so nangai wan pithe kapot itum doktor tuli ramsar apan coro pig anai raratum pen ke angko itum MLA dorsing rang sar khanda choro parpik nei apan pin itum Fuloni arat pen chenglok Karbi Anglong angkang pi apan lason kachelang na thu pajoi ke pen ai wan pithe kapot itum choro par pen ke ni pini tak visit ke bang ka pani se atumi deglom se news kar kelong lo jen da bang ka non bang ke CS lo surgical la so amisin na doi klo kolo la se non ma ka dang mata sama delivery pin hai bang ka dang mata ke joy ke pen itu chun pon so aku thak se nili bang ka dang nang khomri ipin bang